ubu ngubu rero ikintu Amerika ishaka gukora ni ugusa n'isubitse intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, noneho hakabanza gukemurwa ikibazo cya Tanzania n'u Burundi, cyane cyane u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza barashaka kubanza bafata u Burundi mbere yo kugaruka muri Kongo. Ibibazo bya Kongo bigiye gusa n'ibyorohejwe, bigiye gusa n'ibisinziriye, ariko ikibazo ntabwo kizaba gikemutse, ahubwo barashaka kubanza bamenagura izindi mbaraga zibabangamiye. Niyo mpamvu M23 Red Tabara n'indi mitwe ikunda kuvugwa hariya nk'irwanira uburenganzira muri Kongo yose igiye guhita ihindura izina, ihindura uburyo bw'imikorere, hanyuma bose batake u Burundi. CNDD-FDD yabangamiye cyane bikomeye inyungu za Amerika muri kariya karere, ndetse yagize uruhare rukomeye mu gutuma akarere kadafatwa. Perezida Museveni n'abagenzi be n'igisirikare cyabo nubwo cyaba gikomeye gute, ntabwo bashobora gukora balkanization muri Kongo, ntabwo bashobora gufata Kongo, ntabwo bashobora gufata uburasirazuba bwa Kongo mu gihe CNDD-FDD ikiri ku butegetsi mu Burundi. Ibi ngibi rero ndagira ngo byumvikane neza, ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinyishije amasezerano mu rwego rwo guhagarika intambara no kuzana amahoro muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Yabasinyishije amahoro yo gusubika intambara kugira ngo yimurirwe mu Burundi. Intambara barashaka kuyimurira mu Burundi, abarwaniraga muri Kongo n'ubundi nibo bazakomeza kurwanira mu Burundi. Akarere k'ibiyaga bigari gafite ibibazo bikomeye cyane, ndetse bigiye no gukomera kurusha uko byari bisanzwe. Amerika ntabwo ishobora kwemera ko akarere k'ibiyaga bigari kabamo amahoro mu gihe itarakigarurira kose. Kwemera ko kabamo amahoro kandi batarigarurira u Burundi, batarigarurira Tanzania, ubwo ni kimwe no kwemera ko kagwa mu maboko y'Abashinwa n'Abarusiya, kandi ibyo ngibyo Amerika ntabwo ishobora kubyemera na gatoya. Dore aho ikibazo kiri rero, intambara bagiye kuyimurira mu Burundi, hanyuma batangire bavuge ngo Abarundi b'impunzi barashaka uburenganzira bwabo mu Burundi, barashaka kuganira na leta, barashaka gusaranganya ubutegetsi, batangire bagabe ibitero, batangire bakora ibintu bisa neza neza n'ubundi n'ibyo bakoraga muri Kongo. Ariko ikibazo gikomeye cyane nuko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya baryamye ku Burundi 100%, ndetse badashobora kwemera ko CNDD-FDD iva ku butegetsi, kubera ko n'irembo ryiza, niyo nzira nziza ibageza mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'iryo rembo ribafasha gukomeza kugira ijambo ku bukungu bwo mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane amabuye yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ngaho aho ikibazo kiri rero, akarere k'ibiyaga bigari mu minsi iri imbere biraza kurangira kabaye isibaniro ry'intambara, intambara ikomeye cyane. Amerika irashaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, Abashinwa n'Abarusiya barashaka ko ubwo butegetsi buguma mu karere k'ibiyaga bigari. Ngaho aho ikibazo kiri rero.